Kubor nakaslem jong unongsan hima. President Rangba jong New Trap Youth Council Robert June Kharjaren lapan benapat ba bakasif New Trap Mission ka aipor arbanai ginro pongot ki MLA ban pun urlong no ikhandai tali ki mat jingdawa jongka bat lada ki MLA kimla kasif New Trap Mission kamban se ban trai persya eki namar ka bhaga miat jong jat ban reu ka kham khrau ban eki kasif New Trap Mission kampat trai persya eki MLA hadu menta henrei kadang pen kenmau eki MLA bagi dei ban kindit thia no bat le yala ka kamram laong uba Robert ha je lang pat ba ka blalong ha jawai ha si tho ding bangkan sai bawa pendik angi dai tai ordinance bom persen lami hadu menta ban pendam ki an khalai dawa pendep yo musiang dawa pendep university dawa ban wanra ki surok ki bobiang wara penban kita inong halai penabsran kita kijaka benak halai lai ben lai po ya kajet beru tip lagi jongi dah kabal legalize ya kam halai omdon kanu kaniam la kade kaniam temrai la kade kaniam kestan de kanu kaniam kaba appreciate la de kaba menjur ya kanu kam halai wat hadu menta kajet beru jongi la dah perlong watang kilo kidro nyim syamla pelong lokidro ban yo adong ni pelong lokidro ban yarap di konsuat ni pelong lokidro ban yarap sport club ni pelong lokidro ban le ya kano ka kam ka ba dei nam dei nyim syamla pelong ka kum ka jing yo adong shimet ban yo khalai ban kit spa em wat nam so tu bakla ko sangma ya kari bak ka jet beru jongi boleh ni don kam ban safe ya ka jet beru jongi na boleh menta ki don ki sang ki ma ki bomot balek sanksi ya kari bakajat bergojongi badai ke kamram kejonga badai ke kamram kejong pi para bai parori bai penghihapan yada ya kari bakajat bergojongi nomor balai ladang nyim yada menta lano pat ngamdei nakwa open god dah kane bakane kampat dei ke anti politician campaign kane kasef nyop mission kampat dei bangingin wan ban campaign persya ya kini kemeli banai thepot chu eki kadang dei tang ke jing pen kenmau pidang don por kumno saar panai le ya kini pendet ya kini hapo ar panai lada kila ban pendet ya kini himat jing dawa jong kajak bru ke jong hapo ar panai so ban ong bamangi ruk ngin kersan teli telan pi ban ada perfil lada pile deu thala ya kini kimat bat kijing dawa ya kini kijing jong kajak beruh nyotrep kejongi ngingim banse bahap penekun persa api kamdei bang isi api semet nrei ni haban yada yalah kejong kari bat kajak beruh kejongi ulong ba kijing bamyo e ka ILP ne kijing itho no e ka tin khasi da sarkar India kedai namar kijing bam lerkam jo Conrad ke sangma ko menteri rangba ha kajaka ban le che Delhi bandawa penrong e tin khasi ha kharnet ka bafra ban penyo e ka ILP ha jalla u Conrad u le smart le sting ban le sam sniang penban loong ba Robert wat lang ibang ban bam do sniang bat sotenat ban ri sniang henrei wat khen ba ka jat ban reu ka bit kum ki sniang loong te no yalam ke HYC kiba ka sarkar MDA kam shamala ban pedurlong hadu menta wat hadin balapas ya resolution arajar khat pra ban pedrung tin kasi hake schedule arja khat khandai ban pedrung ya ILP haka ban penyo ya ILP haka jalan nakhlia don tang arteli kidau kadau ka banikong kalong bau kodar sangma umlong fit enough ban lead ya ka jala ka jongi kadau ka bar ukarab sangma umlong serious enough ban penyo ya kini kijing ada halor jongi ngan keren kenang na pareng baur soto musta Conrad sangma either you are not fit enough or you are not serious enough. That's why till date the NDA government has not granted out the ILP and also has not included the Khasi and Garo language into the 8th schedule to the concept of their like kini kidau om dan dau so dah kemai pat
Examine, si examine, study. Lasngau kembatik, bakta ka Home Ministry. Kadai kemudian jabing, lani uta utiar ke baka Home Ministry ke examine umlong show dia kumno. Nai penbik, ngilatip ya kadau kabasai. Ngikwa ya kodrat sangma, iba perstun dan song ya baro kinong yalam jong ka sorkar MDA. Jit kawai na kini pimler lane pim simkia like na kita om don show lada pimler ru ya tuha bat lada pim simkia ru ya tuha om don show de kawai pat kidau bakimla ban penulong ya kini kimat dawa kiban yada ya kajing rungker thlep jong ki menderi bat nang kentiu ya kaktin gajongi hak kernit ke bapra ni dawa ya ka sorkar India bakal pendrung ya kaktin gajongi hak kernit ke bapra le komik le baik ya kari bakajak ru gajongi le sitom ban keren kasih si menit ketarum lai bah ngimdei ketu keting ap ko konrat sangma kepala dawan nomor siang uyaro bangi bahabriu ngiklet no hajaka ban lek hadali ban dawa ban pendrung yaktin kasih hak kernit ke bapra ban penyo ya KLP le kumno le basmat basting le samsiang don kam sip minister saya ban samsiang lada ya kapur bapin samsiang pilek Delhi banyaki baro dari pengun ALP ngatrai wat ka sorkar India mentah kalayang ya KLP ni ai kublai ya kajing pasbon jong pi ban ai tu senyang rai balai pim ong ni kinong trai jong ka sorkar ban ai tu senyang pilek Delhi banyaki mentah KLP ngatrai da pa do pion ru nang hi ban samsiang ngim don kam ya ka kerdan MBA ban samsiang nai le kam kai nyitip nai penbang ngim sem lebih ngim sem legit mangi ya kemle ban samsiang nyijit tang ban penmi ya ka hukum tang ban penmi ya hukum tang ban sanction ban ai jing arab yangi ngim dei kibe ban ong bahadu bayu ladan kata ka wei kadur lai hana basyan ya tau senyang bakisam la pente ribon internet tik wat ken ya ka jai penru ka jongi kum ka jai penru bangibit kum kusnyang wat la ngibang ban bam do senyang wat la ngiso tenat ban ri senyang hari ngimpit pat kum kisnyang naile kam kai ko kodrat sangba kani kwa ban kernsai sange no kitu kijing le thamula ban penbang sange no kitu ki jing persang jong pi bo pi ya kaktin ke jongi lada pi sisa lek Delhi penyo aknet ke bapra om dei tang ki bru jong pi banero ngan kong nganero eki haga beide bat ka kam khaput ulapan pau ga jing sosi namar haga jing dap san posnam ga jella ka sarkar haga je alam jo konrad kala dedo ya shibun ba ga khandau jong ga bri nyau trap shaka sam abathe ting ga jing bamle tre kam jo ga sarkar MDA uba Robert Ulong ba ka sarkar kan sa lilam no ya ga MCCL shikiriu shimat na ga menta ga jing mentoy jong ki nrei kani kan sa pinjinjar pat ya ki pat ba kibangi kwa ban keren hak jingdap san posnam jong ka jela mekhlia ka jongi ka basiosi kalong baka sorkar hapo ka jingalam jong ukondrat sangma kalem no kay insol ya ki freedom ya ki state hill state fighter ka jongi da ka badidu ya shibun ba ki kendo na po Riboy district bat kumju ro na po West Coast Hill district sha Assam ngim sham legit mangi ya ki bakin di kendo Assam ngijit ban penbek yo put usam kat kum ki kot ki sla kat kum ki map kat kum ki hop bat ki jing shisha nayu yo bor de kodrat sangma ban didu ya ki kendo jongi hiba khasi penar ki jongi sha Assam ngim sham la aya ta ka bor bamin didu ya ki kendo ki jongi satay sepo Assam ni ong bamin penbek yo put usam ngim sham la khang ban penbek yo put usam ringim sham lai jingbet bamin dia tu kendo bamin ai tu ki kendo sha Assam klem ga jingbet jong ka diskonsel klem ga jingbet jong ka hima khasi penar ki jongi ngala persang ban khenyi tai sau san sengi bitep
Kami kita akan notification dalam kelah pada September. Kiong hapo sau pesan sengi yang penbet no. Ya boro ki benta hakin riu teli ki sektor ki bangsa. Uta usau pesan sengi menta ukelasan pusau stangkat no un kelah prapo kendai po sispa ompoi sano. Ki briu ki jongi ya border ki syam ji jenjar ngitang sulet ya po muluber hatu ka sengi ki ong bangi la sistem tam ngim syam la syam rasion syu nama boleh ngi pen kadau ngi pen kergiu baya ka blok 1 blok tu baros ki pentaan penhap apa mekhlia ngim kwa badang dile syu kumboong unang yalam habaki noksuk senang jong ipo blok 1 blok 2 ki mat jing kamo kerak ru katar ya ta ka juk jing nganget scam pi kenong jawai ru ki mat ya ta ka juk jing bat kum juk ru haboi ki sosan lang ladang yui ya ki khot jong ka jam ru jong ki mat jing ko sarkar naile komik no sange no katu ka le kam kai lek menta bat ka sarkar asam banong Bangila kula re kinong mekhlia ban penbet ya po sau pesan sengi hak penbet chua ka election lem kumta ngim syem ya kan ka sarkar tangkum ka sarkar ti khendau cha asam kumbong iba bandari mana bakata ka jing bamsap ha ka sarkar mekhlia ka ba menta kumbong kiri temen bateng-teng lale ran unong pek unong laleran ubawat punya ban yang ta kinong bam kadai kecil sisa bo video anai kasorkar ka bombam harekidon kiba sumpah melumala harekidon pat kiba klong nadu na tenrai kita put sendan batit kita put sendan nadong sedong KMCL ka bangi soto baka jingdam jo KMCL kan yarap ya ki dok syong hakendong ya ki bru ki bedok ki basuk ki yale mno menta kalong ban pen jersey ya kan KMCL dakaram kumba kile ya ke MCCL ya ka momulu Chira Cement Limited no boleh ka jingmot ka jongki kalong ban yo dino ya ke MCL haki private company jongno haki private company jom kini ki putusan kenang ba kita ki sarkar simet o kita ki company simet kin tip no ek MCL hakador ka batat kumba ki le menta ya ka momulu Chira Cement Limited bat ban pensitom ya ki beri jongi ya keren ta udum ngine keren ya ka tahu smart meter bode sipun ki benta ya keren fakta ka jing sentut no jong kaspa ka po nakari bi ye ka jongi kesalan ka baar hajar tingka hap thit sau pusan san spa tingka kataru dong patay member jong ka high level mio kumbong presiden dok SNM menne boom sembak lakot tang hakabale high level le kesalan mentale ki wan ras don ya ta ke SOP ke bon ong boboro udoyong udei jong ki high level mudur ropi kinong song senang apo jentia apo west kasil apo south west kasil kibang idon doyong apo kabri no trip kan jia ayu la da baro yo doyong en la banti tang sau di sanmut kibriu Sispa hektar kakndo kemudian doyong mapi bikam tip kam bah jentia kat no krur katakan syong kanom duna ya kasan po krur san po krur tang ba tit kendo arpo lai po krur banyo license bat kiwai ki jinon kam kan poi sispa krur banyo kawai ka perspektif license ka poi sispa krur la don sispa krur dang tik doyong si hisa kan cingmot kalong bayakan ni kaspa jong ka jat ru ka jongi la ka dei ha jente hil ha sawes kasil ha west kasil ki bang idon doyong onom yo sho ki breu ki badai ki middle class onom yo sho ki riu pajba ki badan caka tang sau san hektar onom yo sho ki breu ki badan pisa tang san riu krur handre in yo pa tang ki breu ki badan pisa sispa krur sejrong nata kadang yong baki wanra ya ta ki policy da ki high level na bentau high level bak ki kamtrai ki high level hato pipi sohon ya kata ka jing thamu kalong kani
Bagi ni kitrai kendau mentah ki badan doyong en le amno en pitat yaki hakador no belai en pitat no ki pinpat yang tu kendau banti doyong ru melak no belum lisen ban apply tak lisen ru pimlak no belai pimdon sispa hektar belai kinot ban le hadu kat ni ngan thu pi tak basai kelong kadon tangkawai kadau ba ki langai om dei show tang ba ki buri ki la plahok mentalai mo Madu perstun uang baman kesan senam ngi penbik pibik pidap. Kila keren nak basai kimburi isu. Mentalai kila keren nak basai uang ba kekabra menjongi kelong bat penbik ye kipai ba man kesan senam bat berok kata ngi layabik bat mentaru kidang ngai. Bangin dang sabik bat amar bang ibik ibik itu syajar ajar khatsan ajar arpo ajar konferensi. Now play kila ngai. Kila pek yang ni tangkum umasiyu belang ubah syamdor tang sana ni ru hajar san snap bat kilangai mentah ka bama kalong bakilangai bakila bantin ya borok nata kadau ki wanra ya kini ki polisi kai ka jingjia kalong ya kaspa ka pau jogari ba ka jam do jongi en bat sau san gun bat hangta kan dei ka jingkut jo ka jam do jongi Hagabayday bag reservation policy ulaong balakren na kapor siya kapor hagabayday bat kani ka policy ka bano siliang kani ka reservation policy kaladay gabi kapag jat banrew kala kubub mentala san pausnam bat menta kaladay ban pre no yaka namar kata kanang slam kata kanang kata yaka met kapat laong uba karjaren dan hakini kisngi kilawan kumbasan riungut kisamla puli ki badan menta ban pentebit yaladi banyele yaki civil service exam kum ke MCS ke MPS bat kiwe unong elam jom kita kisamla udai ni na kita jom pi na sini jaj pariat nalom jer habakiwan kajingi singo sandai kalong ba udai ukna ubali hari ulah tangyong bupli nomor balai nakat bapet yang kata list kebami notification ban tepkam kasih jentia arpos garu nyau pos kasih jentia sau pos garu kendai pos no boleh hana badan kata ka roster kaba la recover la ni la teplut ya barok kita ki perlok garu ki jongi ki bom semlayo kam nado khat kendai spa nyau puak kani ke reservation policy ngila keren nakapor siya kapor baka di ke banok siliang namar paling yung baka no siliang namar kumno pinay ya kaju kapaha ya u katsan lak badu pralak kabom lalong kidon ki politician hana ki ong baka di kakam kalong sensitif lada ka jing ada ya kari baka jet nriu is too sensitive for you step down from that chair lada kejing ada ya kari baka jet menru ka tan ba pingkip hakata ka terpeng ke jong pi naikit show dang don chipon ki kwa ban kip ya lada kata kejing ada ya ki kun samla ki jongi ki ba shumare na way post show way post bomyo kam wo jam kala tan go madu shong no ai sentiu no hing kapor kaladai bangi hap ban kerensai kalau enough is enough ke reservation policy kaladai ubi ubang ilak bom mentalasan posnem kapor kaladai ban prido sakat long gidang kebumsa ya kani kapi kepala kejap ya ki kun samla ka jongi ki bang ngim yo kamsu na ka wei kapor sa kapor la pon away politician nu bang ngin lem no barbat ngim not show ban declare ya ka post balat apo DSC na boleh barok ki post kat bakhen hana layo do cek sudah not show gidang ekran ni home minister hakini kisngi ki baladap ong boleh pempelat no ya kata ka result lang pulit na en pelat kumno nyo 4% hana layo do perlok garo ni kwa ban kerensai kum kari ba kajat nriu ladan baong hana ngimdei ba skuper jat nriu omdei ba ngi skuper ni laya per lupa
Hato kam dei ke jing shisha bo hunyo trep uya pher no achek. Om dei ba pen so pher mangi u play u la thau bangi long ki ba pher. Ngidan la ka jong ka tin la ka jong kariti ka dustur la ka jong habaro ki liang. Ka sudah itu tang ka ko insiden bangi aja kimi baroar. Mereka mut bangi de gajo. Nilai ya pher lupa reisan posnam nila penne ya kata kajinya dai sipara ngim syam lai snam nilai ya it nila sa sita mengi ki kun nyotrep tang bangi niyo ki ulang ki perlok garo hari menta kebong kane ka reservation policy kane ka bi ki bangila kebum lasan posnam bat habang nila kebum ya ka snem pelat kelakta penban ya kambet gajungi berkapor kaladai bangi haban prino noble nyimla syu punyoi ya kijing kijing jenjar jong ki kun samla ki jongi ki bal haban tangyong namar bom yo kam dadi tang bapil dayo apply ru ulong mentali mla syu tang ban apply ru nyimla syu badan kebum ya kani kapi reservation policy ki balawan ra do Captain Williamson sangma kapor kaladai balada ki politician ki jongi lalai pun riu teli ki consens ngi ki ong baka than kalong tu sensitive pon penbet you're welcome to step down. You're welcome to step down. Let ailat ikta ki bru ki banut bantare ya kani ban penbet ya kani bakin penbet na balai Om dan syuk kanupat kakam kabanlong kam sensitif banyak kalawai jong ki kun samla ki jongi banyo kam banyo jam ki kemi ki pa bapli ki penut da ki lak ban pa school ha shalong chapar ka shalong anda lawan play shalong tang ban play kam omyo ini happy kata nata kadau ni hap ban kerensai ba nak liang ke jongi ngin keren bat inang yai keren ya ka reservation policy hadu wapun pendet kamut pat bangiong bangin snam bat ki garo haringin pendet ya kani dak ka jingkas muthu jingmut lang ngin reason ya kani ngilong ki bakloi ban pen iya ka reason ngilong phiru pen iya ka reason ngin ya keren markmat do kalong kamut basibet kini syo na garo baro kamut kalong haba perarang ba haba kani lada mengisan posnem ngila syak nam tajongki kan eu menta ban syak lang nam tajongi wat silok ban ik ban su ik tang ulok ya kalok ro thai belang pi lani kan ik tang kalok ulok lang yari lajong Islam dia serang selat bapang tor perang kuble sia jarno kuble sebut Ashwa kajing elang patba kaladan kajing ya rengkat kajing rak plakat ba kajing perta ban penrem ya sarkar kabelas dang namadan mi mentedu bala penkut hayau musiang